Esto qué rayos s'ha fet? Susana, me encanta esta cançó. La 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 la. Un remix. Fonos del tenedor. ¿Quién es esta? Uy. Mira, Susana. Mira esta. Como parreta, parreta. Sí, la Yo solo. Primer és el cos instrumental. Me'n vaig anar dins d'un tomacar per no frenar quan venia una curva. Me'n vaig anar dins del molonar per no